Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Поздрав до сите вас од Институтот за новата српска историја во Белград. Денеска наш гостин, тоест ние гости сме кај господинот Александар Раковиќ. Александар, како е? Како сте? Благодарам многу што овозможивте да имаме разговор со вас повторно. Добро сам, хвала на питању. Драго ми е што сте поново у Белграду и у нашем институту, веќе сте били едно. И што е наш претходни разговор протекао онако добро и она емисија е, колико чуем и видим, гледана. Најгледаната емисија, и вие сте најгледаниот наш соговорник на нашиот канал. Благодарам за тоа. Хвала вам на томе, dakle, to je zajednički uspeh, jer ste i vi promovisali tu emisiju i izvesno je da je ono što sam ja govorio u toj emisiji bilo važno i da je plenilo pažnju javnosti u Makedoniji, a ne samo u Makedoniji, nego i drugde. Znate šta mi je bilo interesantno kao jedna reakcija na tu emisiju? Kada je Vladika Timotej, koga ste snimali posle, rekao da nemam nikakav ugled u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da. Pre ove emisije ja sam vam pokazao i video snimak i druge dokaze o mom ugledu, videli ste o čemu se radi. Јас видов, јас сум сведок. Dobro. Дека не е баш така како што владиката сака баш да ве представи. Da, pa Vladika Timotej je to izmislio. A zašto je on to izmislio, to naravno treba pitati njega. Ali da ova emisija ne protekne u tom tonu, te izmišljotine koje je Vladika Timotej rekao, nego da protekne u nekom drugom tonu, pa njega više nećemo ni pomenuti. Благодарам многу. На една многу друга тема би сакал да збориме денес, што е многу актуелна. А тоа е украинската војна, е војна меѓу Украина и Русија. Меѓутоа е поголема геополитичка војна и си има осет дека ние православните сме под напад од западната цивилизација. И вредностите, тука се кршат вредностите меѓу Истокот и Западот. Тоест, западните вредности преку LGBT, QRST вредности и вредностите на нефамилиарните вредности со православните вредности за фамилија, традиција и историја. Какво е вашето мислење по сето тоа? Pa upravo to što ste rekli. Dakle, radi se o vrednostnom sistemu koji je potpuno drugačiji. Ja sam više puta citirao jednog grčkog teologa, Jorgosa Metalinosa, koji je pre 20 godina napisao u jednom radu koji je izgovorio na konferenciji u Atini, ili u Grčkoj svakako, ne sećam se sad da li je bila Atina, ali rekao je koja je ta suštinska razlika između zapadne civilizacije i pravoslavne civilizacije. To je da je zapadni čovek žrtvuje druge za sebe, a pravoslavni čovek žrtvuje sebe za druge. I zato mi imamo toliko velikih problema između sebe. Ne možemo da se dogovorimo. Iako u fizičkom smislu podsjećamo jedni na drugi. Dakle, između Grka i južnih Italijana nema čak ni fizičke razlike. Izgledaju potpuno isto. Una faccia, una razza, to bi rekli Italijani. Jedno lice, jedna rasa. Ne u smislu rasne pripadnosti, nego u smislu identitetske, etničke pripadnosti. I to jeste bila grčka politika, da se usmeri pažnja na to da je stanovništvo Sicilije i Južne Italije grčko po poreklu i nekada su bili pravoslavne vere. Vrlo je važno, pre nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, da skrenem pažnju javnosti na činjenice koje su nedovoljno poznate, nama istoričarima jesu, ali javnosti su nedovoljno poznate,
da su nekad i Sicilija i Južna Italija bile pravoslavne zemlje. Da je na Siciliji bilo preko 40 pravoslavnih manastira. Da je Malta bila pravoslavna. Međutim, kako su Normani sve više preuzimali vlast u Južnoj Italiji i Siciliji, oni su proganjali pravoslavnu crkvu, zabranjivali pravoslavnu liturgiju i obavezivali pravoslavne da sklapaju brakove u rimokatoličkim crkvama, pa su vremenom i lična imena, vlastite imena menjena i ona su latinizovana. Sicilija je u 11. veku gubila svoju vizantijsku prepoznatljivost, a Južna Italija je do 14. 15. veka izgubila svoj grčki pravoslavni identitet. Ali u vreme podele između crkava 1054. godine i Sicilija i Južna Italija bile su pravoslavne zemlje. Dakle, to pokazuje koliko je protivnik, taj zapadni, opasan, jer on traži čovekovu dušu. S druge strane, u Maloj Aziji, gde su Grci živeli zajedno sa muslimanima, ili na Balkanu, gde smo mi, pravoslavni Sloveni, živeli zajedno sa muslimanima tokom vekova, sačuvan je ogroman pravoslavni supstrat. 1,5 miliona Grka je nakon završetka Grčko-Turskog rata prešlo iz Male Azije u Grčku. 1,5 miliona je znači ostalo u pravoslavnoj veri i grčkom identitetu, za razliku od Sicilije i Južne Italije, gde nije ostao ni jedan jedini. To govori koliko je saživot sa muslimanima lakši za očuvanje našeg primarnog pravoslavnog identiteta. To se vidi i na politici Rusije, koju ona ima danas, a to je saradnja sa muslimanima oko odbrane vrednostnog sistema. Videli smo i da saveze koje Rusija ima sa nekim muslimanskim zemljama Srednje Azije, Iranom i drugim zemljama, da dobro odnosi ima sa Turskom, da su u ruskim vojnim jedinicama u specijalnoj operaciji neke od najelitnijih struktura iz Čečenije i drugog. Ahmad Sila. Da su oni iz Čečenije i nekih iz drugih ruskih prostora gde je muslimanska vera dominantna. Takođe i mi smo ovde imali priliku da vidimo na jugoslovenskom prostoru, gde dolazi do sudara između zapadne civilizacije i pravoslavne civilizacije, tu dolazi do nestanka pravoslavnog stanovništva. Podsjetiću na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, gde je srpsko pravoslavno stanovništvo potpuno zbrisano. I zbog toga je ovo bitka i za vrednostni sistem, o kome je govorio i albanski arhijepiskop Anastasios Janulatos u svojoj knjizi Islam, jer je napisao da pravoslavlje i islam imaju mnogo više zajedničkog u vrednostnom sistemu nego što imaju pravoslavlje i zapadno hrišćanstvo. Uprkos tome što muslimani nisu hrišćani, ali govorimo o vrednostnom sistemu i odbrani vrednostnog sistema. Tako da to što se dešava u Ukrajini jeste odbrana našeg vrednostnog sistema, pravoslavnih hrišćana. S jedne strane je taj hrišćanski poredak, s druge strane je taj novi post-hrišćanski poredak koji se forsira u Ukrajini. Uostalom, sjetite se onih snimaka kada Zelenski pleše na štiklama. Znate, zamislite sad situaciju, on je glumac, naravno to je gluma, ali i glumac treba da bira uloge i ima slobodu, pogotovo veliki glumci, on u svojoj zemlji bio veliki glumac. Treba da bira uloge. Kada bi se to desilo, na primjer, Johnu Wayne ili Ronaldu Reaganu, da oni biraju takvu ulogu, koja će obeležiti na kraju i njihov politički život. I zamislite sada da Putin sedi za stolom i priča sa takvim čovekom. To je potpuno nemoguće. Prosto to bi dovelo u pitanje i vrednostni sistem. I ima još jedno tumačenje koje sam čuo od jednog našeg velikog duhovnika, a slažem se s tim. Ovo što se dešava u Ukrajini je borba protiv duhova podnebesja. Ovo, dakle, ima i tu teološku crtu. Nije ovo samo običan rat. Ovde se svašta drugo umešalo. I demonske sile. Ja sad, naravno, kao istoričar
koji se bave egzaktnim činjenicama, ne bih te stvari mogao da napišem u svojim knjigama. Ali kao vernik, kao verujući čovjek, član Srpske pravoslavne crkve, ja idem na liturgije i češćujem se da sam aktivni član Srpske pravoslavne crkve, imam pravo da kažem da se složim s tim da jeste ovo sukob Rusije sa Ukrajinom, jeste odbrana hrišćanstva i od tih demonskih sila i duhova podnebesja, na čemu insistiraju neki naši duhovnici. Исто така, овој вредносен систем влегува и во школството, во образовниот систем и доста ние како родители сме загрижени за сето тоа. Како да го подвигнеме тој отпор за да си ги зачуваме традиционалните вредности? To je dobro pitanje. Odgovor ne može biti lak zbog toga što imamo posla sa strukturama koje su se već veoma izveštile na zapadu tokom prethodnih decenija. Te strukture su zapadu oduzele hrišćansku dušu i uvele ga u posthrišćanski period potpunog materijalizma i odsustva duhovnosti. Mi imamo sličan problem u Srbiji kao što vi imate u Makedoniji, s tim što je u Srbiji postoji veliki impuls da se odbrani naš vrednostni sistem. To smo videli i kada je prošle godine u Srbiji bio onaj politički aktivizam LGBT političke ideologije, koji je trebalo da se završi trijumfom nad našim pravoslavnim vrednostnim sistemom, ali se kasnije sve to poslednjih dana tog njihovog skupa preokrenulo do te mere da oni nisu mogli slobodno da idu ovim ulicama. Ne zato što im mi ne želimo slobodu, nego zato što su to izvrgavanje ruglu srpskog pravoslavnog vrednostnog sistema, pa čak i naših pravoslavnih crkava. Videli ste one fotografije koje su bile objavljene sa LGBT političkim aktivistima koji su se nagi slikali ili nepristojno slikali ispred naše crkve u Beogradu, doveli su do toga da oni sami sebi oduzmu mogućnost slobodnog hoda našim ulicama, jer njihov politički aktivizam nije bio pozitivno usmeren, nego je bio destruktivno usmeren prema našem društvu. Ja razumem da naša država nekad mora da pravi kompromise sa tim zapadnim ideolozima koji su servirali po Srbiji. Na kraju i naš predsjednik Vučić je rekao i upozorio da ona nikada neće potpisati zakon u koji se dozvoljava istopolna bračna zajednica u Srbiji i da svojim aktivistima iz stranke i premijerka Srbije aktivista iz te stranke je rekao da to pitanje ne treba uopšte potezati, jer on to neće potpisati. Prema tome, u svakom društvu uvek je bilo ljudi koji su imali takva opredeljenja i nikada nisu bili diskriminisani makar kod nas. Oni su se i u vreme socijalizma nalazili na nekim važnim kulturnim pozicijama u državi, čak verovatno u državnim, mi to ne znamo, nikak da nije bilo neke segregacije. Te segregacije nema ni sada, ali mi ne želimo da prihvatimo tu političku ideologiju. To je politička ideologija, dakle, a ne pravo na opredeljenje. Pravo opredeljenje neka im bude. To se ne dovodi u pitanje. Ali politička ideologija, da mi to treba da prihvatimo kao nešto što je ispravno, kao nešto što je vrednosno, kao nešto o čemu treba da vaspitavamo svoju decu, to ne prihvatamo. I zbog toga je taj LGBT politički skup u Beogradu bio važan jer je razotkrio čitavu mrežu delovanja. Budući da se onda tek pričalo o raznoraznim udžbenicima koji su promovisali te stvari. Ja nisam ni bio upućen u to. Dakle, oni su sami sebi dali autogol time, to skrenuli pažnju javnosti na te udžbenike, koji ja
Ja sam istoričar, bavim se naukom, ne bavim se prosvetom u osnovnoj i srednjoj školi, tako da to mi je promicano prosto, ali onda sam upoznat i formirana jedna komisija pri Zavodu, ovde Zavodu za prosvetu u Beogradu, koja je izbacila te sadržaje i obavezala sve izdavače da se ti sadržaji mogu tretirati u jednom ili dva pasusa, neutralno, nipošto afirmativno, i da će oni izdavači koji se toga ne pridržavaju biti isključeni iz mogućnosti da učestvuju sa svojim udžbenicima u vaspitavanju naše dece u osnovnim i srednjim školama. Dakle, da neće više biti nastavno sredstvo. Tako da su oni to bili obavezni da urade. Dakle, to je jedan način koji se pokazao ovde uspešan, da može da se deluje protiv te političke ideologije. To je i patrijarh Porfirije rekao u njegovoj besedi. To je politička ideologija. Mi to ne prihvatamo. Nek ljudi rade u svoje 4 zida šta god hoće. To je i predsjednik Putin rekao kada je zabranjeno taj aktivizam u Rusiji. Nikom nećemo ništa zabranjivati. Ljudi rade od kuće, dakle, imaju slobodu i tako dalje. Ali nametanje, nama roditeljima, da mi to moramo tako da posmatramo, da još i svoju decu vaspitavamo, dajemo opcije, to neće ići. I zbog toga se pravoslavne zemlje i dalje dobro drže. I Srbija, Grčka se trudi, prema Grčkoj teže. U Makedoniji nadam se da će biti uspeha. Makedonija uvijek najviše može da se ugleda na Srbiju u tom smislu, i zbog jezika i zbog kulturne bliskosti koje naše dve zemlje imaju. I takođe, mislim da su Rusi veoma dobro rešili ta pitanja slobode u svojoj zemlji, koja nikom negiraju mogućnost da bude ono što jeste, ali negiraju mogućnost političkog nametanja takve volje. Dakle, jedno je biti tako nešto, a drugo je uvlačiti druge ljude da budu to isto. I to protiv volje tih ljudi, protiv volje roditelja, te dece koje će postati jednog dana, ti ljudi uvlačiti ih i govoriti im da je normalno od vrtića do srednje škola, to je apsolutno nedozvoljivo i to se u Srbiji neće primjenjivati. За жал, нам ни е наметната една таа политичка идеологија да биде дел од патот кон Европската Унија. И тука се суштествените разлики кои ги имаме ние со Запад. Кај го гледате, каде е тој пат наш према Европската Унија, кога самите сега се пукаме во нова? Pa ja srećom mislim da smo i mi i vi daleko od ulaza u Evropsku uniju i da onda s tim u vezi imamo i sreću. Jer Evropska unija se zatvorila za makar deceniju, a možda i više od decenije. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, što olakšava korišćenje tih zajedničkih sredstava koje postoje iza nas, koje mogu da se usmeravaju na korist našeg društava, ali još uvek nismo u obavezi da se pridržavamo onoga što se diktira iz Brisela. Duše Makedonija u jednoj meri jeste ušla u NATO. Pa onda mora da se pridržava, kad uđete u NATO, vi toga morate da se pridržavate. Mi nismo u NATO i onda ne moramo da se pridržavamo i ne pridržavamo se. Nije ta situacija uvek laka, neki kompromisi se sa njima prave, zbog toga što su oni ovde glavni investitori i što ja ne znam koliko zapošljavaju, nekoliko stotina hiljada ljudi zapošljavaju njihove kompanije u Srbiji. Ali i tim kompanijama je jasno da niti pitanje LGBT političke ideologije, niti pitanje Ukrajine mogu biti odlučujući faktori da se oni povuku sa ovog tržišta. Jer i kada je reč o Ukrajini, Srbija se drži neutralno. Dakle, ona je zadržala dobre odnose sa Rusijom i Ukrajinom. Air Srbija i dalje leti za Rusiju, što je sasvim retkost u Evropi, mi smo jedinstvena, jeste, koji leti za Rusiju, imamo 4 destinacije, još 2 destinacije su u opciji i treba da se dogode.
za Krasnodar i Rostov na Donu, ali je Rusija uvela zabranu leta na tim prostorom, pa onda nema civilne avijacije i zbog toga Air Srbija naleti na još dve druge destinacije. Dakle, imaju letovi za Moskvu, Sankt Peterburg, Kazanj i Soči. I ruske neke kompanije rade ovde u Srbiji normalno. U Srbiji je minimum 100.000 Rusa, ako ne i više, koji su ovde došli sa svojim porodicama. To je dragoceno pojačanje za Srbiju, jer mi smo u depopulaciji demografskoj, tako da je to dragoceno. Kako god da njih Rusi gledaju, verovatno ne gledaju nekim pozitivnim očima, govorim o ovim Rusima u Rusiji, jer ih smatraju da su izbegli svoje obaveze prema državi, opet ti Rusi su nama dragoceni. Tako da, ta neutralna pozicija Srbije ne treba da smeta nikom. Javnost je naravno na strani Rusije, to nema nikakve dileme. Pitajte običnog čoveka na ulici, 90% će vam sigurno reći da podržava Rusiju. Vrlo mali procenat će vam reći da podržava Ukrajinu u ovoj specijalnoj operaciji. I to je naše pravo, jer u našoj zemlji postoji potpuna sloboda govora. Vi takvu slobodu u Makedoniji nemate. Kod nas je potpuna sloboda govora. Možete govoriti da ste za Ruse, možete govoriti za Ukrajince, možete puštiti obe strane. U Makedoniji i u drugim zemljama NATO takva sloboda govora ne postoji. Mora javni servis i drugi servisi sa državnim frekvencijama moraju da zauzimaju stranu u tom slučaju. Kod nas toga nema. Dakle, ovde deluju i ruski mediji, slobodno rade. U Makedoniji pretpostavljam da vi ne možete da otvorite portal. Da, zabranili ruski da mediji. Pa to je to. Dakle, zbog čega? A zašto oni kriju od vas te informacije? Zašto oni kriju od svoje javnosti te informacije? A gde onda sloboda govora, sloboda mišljenja? Zašto bi oni to zamerali nama? Kad ovde postoji potpuna sloboda govora, mišljenja i dela. Gde kod njih? Dakle, danas Srbija je, nije da hvalim naravno svoju državu, ali zemlja u Evropi sa nesagledivom slobodom govora i dela, i rada, misli i svega. Nešto što ne postoji drugde. I to treba pohvaliti, ne treba kuditi. I to je veliki značaj i doprinos Srbije razvoju evropskoj demokratije. Jednoga dana kad ovo prođe, kad prođe svuda u svetu, histerija, kad prođe zapravo histerija u zapadnom svetu, verovatno će taj srpski primer biti istican kao jedan pozitivan primer u vrlo teškim okolnostima. Kada, uprkos raznoraznim pritiscima, Srbija nije prihvatila da uvede sankcije Rusiji, jer bi to bilo nepristojno. Dakle, nije uvođenje sankcija puki, lak potez. To su emocije, to je zajednička istorija, to je zajednička vera, to je bratstvo, to su zajednički snovi. Ne možete na to uvoditi sankcije, to je besmisleno. I to je ono, kako smo krenuli emisiju, koja je razlika među zapadnog čoveka i pravoslavnog čoveka. To je ta suštinska razlika. Mi ne možemo da žrtvujemo nekog drugog da bi nama bilo bolje. Kako da žrtvujemo našu rusku braću, mi, mami, tako. Nek žrtvujemo da bi nama bilo bolje i da bi nam skinuli neki teret s leđa. Neće nam skinuti ni jedan teret s leđa. I dalje će postojati pritisci i na Kosovo i Metohiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori na srpski narod. Dakle, oni će do samo ovi sa zapada tretirati kao neku slabost. A posle te slabosti krenut će da traže neku drugu slabost, ako im budemo izlazili u susret. Ovo je, čini mi se, najbolja pozicija koju trenutno možemo da imamo i da niko ne može da nam prigovori na tome. Naravno, ja kao simpatizer Rusije bih više volao da bude jasnije iskazana podrška Rusiji, ali to očigledno u ovim političkim okolnostima, ja ne donosim odluke, ja mogu da o tome govorim u javnosti, ali ne mogu da donosim odluke, a ovi koji donose odluke su sada procenili da je možda tako nekako. Kako, s ogled na to дека европската перспектива на така наречениот Западен Балкан ја нема и е многу мала, како ја гледате кооперацијата меѓу Србија и Македонија во тој контекст и во регионот? Pa, znate,
mi Srbi imamo 3 srpske države. Imamo Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru. Crna Gora se vraća srpskom identitetu. Zbog toga je sad to pitanje popisa u Crnoj Gori jasno. Ali postoji i u tom našem koordinatnom sistemu, koji bih nazvao 3+1, postoji taj +1, to je Makedonija. To su naša rođena braća Makedonci, koji nikako ne odvojamo od sebe. Mi ne smatramo da su Makedonci Srbi, ali smatramo da smo toliko bliski, toliko nalikujemo jedni drugima, da smo neodvojivi jedni od drugih. I to je učinio i zajednički život u Jugoslaviji, koji je od jednih i od drugih napravio kulturološki Jugoslaveni. I tome je doprinula naša zajednička istorija, naša zajednička vera. I posebno je važno što je konačno skinut taj teret koji smo imali na leđima, koji se zvao status Makedonske pravoslavne crkve. S tim rešavanjem statusa Makedonske pravoslavne crkve mi nemamo ni jedno sporno pitanje, osim jednog, to što je Makedonija priznala Kosovo, takozvano Kosovo, ali nadam se da će se i to promeniti. To ne može se desiti lako i brzo, ali treba da idemo ka tome. Znači, Srbi su pokazali dobru volju. Nadamo se da će Makedonci pokazati dobru volju. Razumemo, naravno, da je Makedoncima dosta teže, manji su. Imaju taj teret albanskog separatizma i uslovljavanja albanskog, koje vodi ka tome da se Makedonija postane država sa 2 identiteta, što ne odgovara Makedoncima. Ali i tu smo, naravno, ako bude teško, da budemo na pomoći. Takva pomoć dešavala se i ranije u istoriji. Vodili smo i jedan zajednički rat 2001. godine protiv albanskih terorista. On je istovremeno tekao u Preševu i Bujanovcu i na zapadu Makedonije. Taj zajednički rat smo rešili pobedom. Takođe, podsjetio bih Makedonce da tokom sukoba u Kumanovu, koji je bio 2015. da od 8 makedonskih policajaca, 3 su bili Srbi, koji su stradali u tom sukobu, koji su stradali do odbrane Makedonije. I to pokazuje koliko su i te naše veze jake i to što naše zvezde iz muzičkog, kulturnog sveta dolaze u Makedoniju kao da su kod kuće. I što se Makedonci osjećaju u Srbiji kao da su kod kuće. I što se i ja i moja porodica osjećamo uvek u Makedoniji kao da smo kod kuće. Tako da, pravo da vam kažem, ne bojim se ja za bratske odnose Srba i Makedonaca. Ne bojim se. Suviše smo mi bliski, navijamo za iste fudbalske klubove, slušamo istu muziku, gledamo iste filmove. To ne može da razdvoji nikakva politička direktiva iz Brisela. Može biti ovakvih i onakvih turbulencija, pokušaja da se poseje jabuka razdora, ali na kraju narod ostaje blizak. Narod je taj koji te veze i dalje produbljuje i nosi. Krajnje je neprirodno da postoje granice između Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije. Znate, nema granica više između Portugalije i Finske. Vi kad krenete iz Portugalije do Finske, nećete pokazati pasoš nigde. A ovde kod nas, u našim zemljama, 3+1, tako da kažem, nema ništa prirodnije da ne postoje nikakve barijere. Nikakve barijere ne treba da postoje. I na tome treba da radimo. Vidite koliko nam ovi zapadnjaci ne dozvoljavaju da nema tih barijera. A lako smo se između sebe dogovorili kada bismo samo mi odlučivali da nema tih barijera. Oni ne dozvoljavaju čak da ne postoji granica između Srbije i Republike Srpske, nego da su normalno. A Srbija i Republika Srpska imaju potpuno jedan identitet. Nemaju nikakva 2 identiteta u Srbiji i Republike Srpske. Potpuno jedan. Jedan identitet državnosti, jedan identitet nacionalnosti, sve je isto. Ko su oni nama da zabranjuju to? Ko su oni da nama zabranjuju i da određuju kako ćemo da živimo? I od LGBT političke ideologije, od toga na čijoj ćemo strani da budemo učeni i kakve ćemo odnose da imamo jedni s drugim. I to su one vrlo važne poruke koje su uputili i Putin i Lavrov kada sam s njima imao priliku da razgovaram u Sočiju. Dakle, na sve te argumente koji su ispravno mi kažu da, jeste, ali ne može. Znači, jedan aršin važi za Srbe i Ruse, drugi aršin važi za ostale.
Pa je Lavrov rekao da je to posebno zbog toga što smo mi pravoslavne vere. Pa važi aršin za nas, a drugi aršin važi za njih. I naši argumenti se ne prihvataju. O tome se radi. Dakle, oni nas podcenjuju, smatraju nas manje vrednim, smatraju nas manje bitnim, da nemamo pravo da iskažemo svoje mišljenje. Zbog čega? Zbog čega? Zašto mi njih ne podcenjujemo? Zato što je naša civilizacija drugačija, oni ne podcenjuju druge civilizacije. Ima kod vladike Nikolaja Velimirovića opis jednog događaja na Solunskom frontu, gde srpski vojnici dele hranu sa britanskim vojnicima crne i žute boje kože, sa kojima ne dele hranu ni britanski oficiri. Zamislite srpske vojnike koji su iz Šumadije i drugih krajeva Srbije, oni nisu imali pojma, verovatno, srpski seljaci, da postoje ljudi crne i žute boje kože, koji su ih sreli i s njima delili sve. To pokazuje koliko je segregacionizam stran narod. Ali, s druge strane, zapadna društva su šta god da govore, koliko god su im puna usta demokratije, ona su i dalje u velikoj meri segregacionističko društvo. Pa pogledajte taj odnos i prema nama, i prema Aziji, i prema Africi, i prema Latinskoj Americi. Dakle, ipak tu i dalje segregacionizam igra suštinsku ulogu. I za kraj, što može da se nauči od makedonskog primer na politika, na popuštanje, kada što se повеќа влез во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија, ако се усвои Преспанскиот договор, за да сега имаме нови блокади од Европската Унија. Дали може да се научи нешто од овој пример? Makedonija je u prethodnih 30 godina bila najbolji mogući primer u smislu odluka o političke elite. Od 1991. do danas. Šta god da je Makedonija uradila, a uvek je popuštala. Najčešće je popuštala na štetu Srbije. Sve se vratilo kao bumerang. I nije izvukla nikakve benefite iz toga. Sjetite se razbijanja Jugoslavije, gde je pitanje nejasno postavljeno u Makedoniji. Moglo se tumači i ovako i onako, jer ipak u nekim jugoslavenskim republikama su se opredelili za opstanak te države. Dakle, mogla je Makedonija da tumači da ostaje u toj državi. Drugo, onda da se prisetimo događaja kada je priznata nezavisnost Tajvana. Samo zato da bi Kina stavila veto na snage Ujedinjenih nacija u Makedoniji. To je trebalo da olakša NATO u napad na Srbiju. To je 1999. godina. 2 godine kasnije Makedonija je napadnuta od istog neprijatelja, albanskih separatista i terorista. Dakle, uprkos tome što je pružila ruku NATO-u i Albancima, na Makedoniji se dogodilo isto što i Srbiji. I tako dalje, i tako dalje. Mogli bismo do Prespanskog, ali ta geneza tih poteza u Makedoniji, popuštanja Grcima, popuštanja Bugarima, dakle, popuštanju NATO, popuštanju svima na svoju štetu, dovelo je do toga da se suverenitet makedonskog naroda veoma okruni, da padne. Kad danas ulazimo iz Srbije u Makedoniju, mi više ne vidimo samo natpis na makedonskom jeziku, dobrodošli u Republiku Makedoniju, već i na albanskom jeziku. Tako da, sledeće što će Albanci tražiti, budući da je u Skoplju sad sve dvojezično, ako se ne vrame, sledeće će se tražiti je da, na primjer, na Dojranu bude i u Strumici takođe budu njihovi natpisi, ako tamo nema vratno 5 ili 6 Albanaca. Ne znam koliko oni su nezajažljivi u svojim namerama. I popuštanje makedonske države takođe njima i u smislu održavanja popisa bilo je veoma loše. Da se ne popisuju samo oni koji žive u Makedoniji, nego i oni koji su izvan Makedonije. Gde to ima? Gde u statistikama evropskim to ima? Zna se ko se popisuje. Oni koji žive, popisuju se oni koji žive i oni u inostranstvu koji žive u inostranstvu manje od 1 godine. Oni mogu da se popišu. Svi koji žive godinu i više ne mogu da se popišu na tim popisima. Dakle, i to su ti ustupci, bezgranični ustupci Makedonije koje je napravila od 1991.
na kraju dovelo do toga da se delovi makedonskog identiteta okrune, makedonska državnost okruni i oslabi, ali ono što je na kraju dobra pouka iz svega toga, da uprkos tim lošim potezima Makedonci nikad nisu izgubili svoju braću Srbe. Čak i posle priznavanja takozvanog Kosova, koje nama predstavlja veliki problem, opet smo zadržali taj bratski odnos prema narodu, jer narod je bitan. Politička elita dođe i prođe, oni će da odu, narod je bitan, ljudi. I taj zagrad, stisak ruke koji mi imamo jedni s drugima, gde god da se sretnemo, on nam govori da smo jedno. Mi smo jedno, u suštini. I sporazumevamo se bez prevodilaca. Dakle, nema potrebe da neko prevodi ovo sada što nas dvojice govorimo, mi se potpuno razumemo. Vi govorite na makedonskom, ja na srpskom. I to pokazuje tu našu bliskost koja je neporeciva i po meni neraskidiva. I ja ću i dalje nastaviti da se zalažem za jedinstvenu srpsku državu koju čine Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. Na tome ja sam pokretač stvari te ideje, koja je sada ušla u glavni tok srpskog društva i u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Ali, pored toga što se zalažem za ujedinjenje Srba u jednu državu, ja se takođe zalažem da Makedonija i Srbija nemaju nikakvu granicu između sebe i da možemo da prođemo do Beograda, do Skoplja, bez pokazivanja ikakvih ličnih dokumenta, jer to je jedino što je prirodno. Благодарам Александар уште еднаш што прифати да биде твој гостин. Благодарам и на вас, драги гледачи, што не следевте во овој интересен разговор. Од Белград пожелувам се најубаво.